hi result na top 3 in attend do hitain inga la lalu cho hitain mi pi hoi thau nom nam hin phung tha Beijing in katin contestant number 6 Hing Chu Loning from Molnom West, please step forward. Mi pin khot na be piute. Spot ni bawong tain abana top 3 ang ling chui hile. Contestant number 15, Pretty Tin Chong Hoi from Molnom West. One spot left. Final top 3 allude to contestant number 13, Hing Chong Hoi Colving. Please also you na peute. Amo si ito la top 3 finalist itawin. Toy question round kipan pepe kiting itain. Question round hi amoy na ki choose dingu ala do chu answer hin pe diwa hi Answer hi timing 1 minute kipiting hi say to verbal leading hi. Ama spending in Pretty Tin Chong Hoi in contestant number 15 in chi thudo na hi hin kilado in tin na hin lado pen pen chu in simla pi dingu hi chi dung du ya cha mai don bu na hin pi diwa hi amai na hin kilado hi Leisi chunga ipihi na kichat penam azito na insay pi thaidem. Leisi chunga ipihi na kichat penam azito na insay pi thaidem. Hello, check. Tuin la mi pi hung khomom zo si na bonon ni la pa. Chule jaum ta judges ho zong. Zubli cebay kahimbolin. Ken leisi chunga kichat pen kaging pen ti dicho mihim mikita lauti hi azi chu ei ho hi khatle khat ichanga ki hing thelo hi na hi ji chun khatle khat chunga ki ngai hi ji chun mikita lau suppose like loyal friend loyal good friends imazo si loyal ngai hi na Hizi hintil hi ahong fake ahi lo le kita lo ta hong umting ale ilunggel banga hong ta lo ding lehin ilha sam na hong hizin hin thilzo sia hi loi kita ta ai lo le thilzo si lam panga hin mi pha pha aban le loi pha pha je le pathin ginga hitai cho ka ta sa na hin ji a cho hitai loi pha ai lo le mi kita hi mi kita lo hi ka ginga hi ka ki pa Kipamin contestant number 15 chunga kipathu is saving abana ding hin contestant number 6 contestant number 6 Hing Chun Loning amai na hin kilado hi vanoi leisina natola lo ti chu salary tampen pedi hilechun ipi na to khu na pidem azi to hinsai kin kate vanoi leisina na to la lo salary tampen pedi hilechun ipi na to khu na pidem azi to hinsain Pi zo si ni la pa Chule platinum jubilee chubay kahin bole. Question khaben tha simpi kining kate vanoi leisi na natola lo salary tampen
pedi hile chun ipi na to ko na pidem azi to hin sein leisit chunga na to la salary lo tampen piding hileng minu ka piding ahi azi chu minu den achate ahin wa pada ahin lunggim pi ahin sin ahin ahong le chan chule ahin sinei chan ge ya ahin lunggim pi le ahin khosa pin ahin chule ahin ngai lu penin leisirin minuin achate khela angai lut le alung siding aum poi ti chu ka hin ke ke pa e kipa me contestant number 6 chunga kipa thui phungwin tua bana ding hin contestant number 13 hamai question hin la sa di hoitai amai nen kilado hi vanoi leisit hi numei tha ha na jing si hung hi tale ichan ge ya ki kheldinga nagin cha nam vanoi leisit hi numei tha ha na jing se hung hi tale ichan ge ya ki kheldinga nagin cha nam ni ha pha mi pi zo si chule jats jaum ta te zo si ke gel danin numei hi honglin hanlang power hin na hi lungmun mo na umin chule simti lai imu bangun chun adam mongchu pathinin alungmung lozi in vi chu anapin chizia hi numei hi apoi modan chizia lungmun na naw lungmun dinga hi kata sane ke pa e kipa me tu hin phat chom khat je ho anapikit nu hitin amo in ket wa hin ball kit vintin hi zo ting le phat kain lo pai kit diwa hi e ket wa I ball pi vintin music please Hing Chun Lau Ning High School Ving Pretty Tin Chong Hoi High School Ving Hing Chong Hoi Gold Ving Amo CC top 3 hi abana hi subtitles phuna in nei diu hi ta in contestant ho zo si contestant ho zo si stage langa hong dingin ikiti movie music please top 3 finalists CC2 amalanga hong dingo win lang
Hichi subtitles in a pon masangutun. Tunit ha crowning a ball beating ho. Introduction tempat ka ball no moving. Ama sa pending in nunga Jessica tinaining Hoikim. Miss Molnom, first Miss Molnom 2007. Sila nga inyong din pilaw chun ki paumente. Hichi kain bolo now hi masanga Miss anala ho ahilaw le Chavang nai na hi hen lang NYC Golden Jubilee hi zong le Miss anala sa ho hi gel do na velvet na titi ham achu crowning balding hi amo hi kain gunu hin cho chu mi pi heading kain phun do hin te abana dingin no Priscilla Hoikim Miss Molnom first runners up 2007. No Priscilla Hoikim Miss Molnom first runners up 2007. Abana dingin nu hat neo to thang Miss Molnom second runners up 2007. Abana dingin nu Kimbem Hoikim Kipgen Miss NYC Golden Jubilee second runners up. Hichila ahong zao thailo hi NYC Golden Jubilee winner nu Kimbong tunin ha contestant ho winner ho crown sponsor in ball pi no hi ahong UKL hi ji chun ahong thai point totale first runners up hi Israela nu Teresa hi ji chun amani hi mungam hlau hi ji chun ahong thai ta povin anaya CC hi kahin team min mo dong ki pa ta ihung PG vin achung chi wa ki pa thu iphongu ve amo CC hi masanga 2007 le 2012 kuma Miss Contessa na zao ho titles inalapi ho so hi amo hin tunin ha hi winners ho le contestant ho hi crowning moment adinga iniki got pidi wa kain ti mo hi lungsi tain nene chipi kitabo abana hi winner tumho chu lungsi tain front line na yung din pi win lang hilang zep makun amo zo tinglin to hi subtitles puno na kay nei di wai tain mi pi zo se ki go chi unam golang sei boin subtitles ho chu pundo nai nei pi win te Subtitles ho price AP do PD win nu Kimbem Kipgen MYC Miss Golden Jubilee first runners up nu kan kawe. Miss Molnom Platinum Jubilee Best Catwalk Ning Hoi Va Thanghem Road mi pin khot na be piute Shas Lab Bouquet PPD win Nu Kimbem
bouquet sash le certificate to cash prize Anina Dingin, Miss Molnom Platinum Jubilee 2022, beautiful smile, Nation Team, Center Road. Last subtitle singing, Miss Molnom Platinum Jubilee 2022, Miss Congeniality, Hoikim Colving, contestant number 16. nu kim bem chungai ki pa thui savin in a chipi de leuson department te apa na dingin consolation prize a home do pi divin nu hoi neu how keep assistant teacher DHQ yung do pi leuson department te winner ho si chu lung si tain nei na kinung kin pi bo winner ho si chu lung si tain neo khat 2 step back constellation APP divin nu hoi neo hong tan ama chungang ki pa thu savin ama sa pena hong dingin contestant number 1 nunga hingnei team from Tanghem Road. Constellation ahi bouquet cash prize to certificate kasimpi uve. Abana dingin ngai nay kim from Molnom West. Abana dingin Palhoy team from Colving. Mipin khot na be piziute. Abana dingin Thingnei va Tanghem Road. Abana dingin Margaret Kim Thin Hoi. Hat Thin Kim. Abana Dingin Palnun name Saron Veng.
Aba natin in Hoikim team, Bazarbing. Aba natin in Hoi Nei Chong Center Road. Aba natin in Chonghoi team, Tongham Road. Aba natin in Lam Ngai Ching Molnom West. Chan chu consolation prize hop na ni Nate Hewitan. Aba natin in Nunga Saron, Zubli and Bazarving. Crowning in the ball PDU, Nu Han Neo, Nu Priscilla, Nunga Tinining, Lungsit tayo lang nga yung tindo pilaw sa kipamente. Nu Hoi Neo Chunga Kipatu, Ipung Uve, Kakipa Uve. Tuahi winner result Ipun do di hitan. Inangalal pena to hitain. Top 3 finalists CC2, please step forward. Sila ako. Amala nga. Hunta. Crowning a ball feeding sisiu Nu Han Neo, Nunga Priscilla, and Nu Priscilla, Nunga Tinining, Lungsitain stage lang nga yung tindo pilaw sa kipamente. Nunga Tinining hin, winner Nu crowning in ball feeding u. Says to bouquet to cash prize in pido pidiw hintin. First runners up he Nu Priscilla in crown to says to bouquet to cash prize to certificate in pido pidiw hintin. Nu Han Neo hin second runners up Nu crowning bouquet certificate to cash prize in pido pidiw hintin. Second runners up apa ni dapat diwitin. Ana pung pay ngalo vintin. Ana pung pay ngalo tin. Miss Molnom Platinum Jubilee 2022 second runners up. Hing Chonghoi Colving. Crowning balding in Nu Han Neo. Ana kaute. Tuhin judges ho si yung lungsit tayo stage lang nga yung dindo pilaw sa kipamente. Judges ho si lungsit tayo stage lang nga yung din pilaw sa kipamente.
light problem neo khanom ji chun chom chakhat nanga utin mi pi hon nga lal chu to hi phon do diu hi tain mi pi hoi thau num nam top 3 ho chulung si tain hung do win long aban le crowning i ball pitting ho judges ho second runners up nu hi lim kilaman lo hi si chun aman ket walk athabin ball in tin music in ha pi win long ket walk in ball chai chai le crowning ball pi nu to lim hung kil han ding hi e judges hong lung sit ta in line ning din pileo chun phan te stage langa apa na chal pe pe utin to hi winner i phun ma sat dingo aban ting le second runner sub to he su ke di wai tai first runner sub to he su ke di wai tai i phun no diu tam Finalist in each amasanga, please. finalist ni amasanga hong dingo no lighten Miss Molnom Platinum Jubilee 2022 winner goes to Pretty Tin Chong Hoi from Molnom West. First runners up to Hing Ning High School Bay. Crowning a ball PD win. First Miss Molnom, Miss Nunga Ningkang Hoikim Manakauting. First crowning winner no crowning ni ball PD win nunga tinaining nakaute amahi Miss Molnom first Miss Molnom 2007 winner na hi e mi pin khon na be piute khon na be piute crown bouquet certificate cash prize 10,000 check I winner no win catwalk in ball piu lagi paminte
xin khôn na be piu te. Abana ding in first runners up nu nunga Thing to Loaning crowning a ball P Divin Nu Priscilla Miss Molnom 2007 first runners up here mahi. Says Hong Hintin aban le crown Hong Hintin aban ting le bouquet cash check. Final walk and balding itay. Winner nu alaya hong dingintin. First runners up right side lang akong dingintin. Second runners up left lang dingintin. Amo hi hatbay limla na ball piute. Tun crowning ball pi ho to judges ho to beauty contest lam kai sisi hung pot was test langa limikila pidiu hi beauty contest organizing team ho judges ho to crowning ball pi ho sisi nu hoi ne hoi ano mam nang jong jaw le chun pante judges hong lung sit na mai lang ayong din piliaw chun pante. Nu hoi neo Paume judges ho to crowning ball pi ho to beauty contest organizer ho chun chiutin to hi winner ho in final walk and ball di hi. Second runners up, Hing Chong Hoi Clothing. Final walk. First runners up, Hing Chuloning High School Day. Tun Miss Platinum Jubilee 2022, Preeti Tin Chong Hoi from High School Veng.